AKARI kaunti ya Tharaka Nithi ne baritiri mukana y'umuriturire Murimo Jwa Rwagi bakiaria bisa kathumba bamutharaba mutune na bisa bangi ba kaunti ubethirite bakiwa ruo muno ne kwithirite kwina makarika ya asibu Murimo Jwa Rwagi kaunti ya Tharaka Nithi kiutate na ukabere. Samuro Geshima aina riboti. Wankuruki ya miaka 5 emundi chibitari cha kaunti ya Tharaka Nithi itiegitwe ikiamukira ajie barethauba Murimo Jwa Rwagi kana malaria untu buraburonekanaga ata uchindi bunene kiuthate na murimo uju amwenogu mweri muthiru na mweri uju ikuonekanite wongereku bunene bwa ajie ba murimo uju arabaingi ba ajie babu bakuthi chibitari bari bainyerie bakalasimika kuandikirwa gitanda na miaka 5 urutorotona muntu mamite sibitari na tubasibia malaria kairi in the last 5 years na kwa kuonekana yani masibitari metu kwina aje baingi muno bakole bakoja bakada na malaria na ito ko baromba go Viking muntu akegwa na dalili cia kubya mwiri na gutumika ongo na mwiri kunikanga na sibitari akathimiro malaria ende AKARI ibakurua BAIMENYEERE kumania na murimo uju na njira ya gutira ati batirarekeria Rwagi rubarumanga bo ndaiba mama garugwa net wena bed net ila treated kana barabangi bagulite ciao atumira net wakairi hakikishe kuthiurukira bantu araku mama tina kithakaki kira kiomba ukara na Rwagi matangi mara makwite kana Maria around isa mamadika no na kuruji baro stability watu takodi wakisaru kudikwa no Maria mama kudikwa nikenda utika Rwagi utiko no ciari kana wiki yake na Rwagi ikiro oili kwe oili ikagirwa oili ikakudika Rwagi weguru katika oili ku Rwagi utimbochera kuruti survive mutuka oxygen untu bobo bwithuritwe muchemanio ni gatigatika agiki na arugamiri baruongirwo gima bwa mwiri rwa kaunti no ura utongeretwe ikiama kia mutharaba mutune wa guchunkuna matagaria maramajukitwe kirindwa na murimo uju amwe na mirimo iraitejanagirwa kuma kirindithia kuthikire antu tathita na kiunguthi current kwina ripoti ya mirimo ya anthrax kathita na kiongozi ni rubandiro wa veterinary rukutate baina information yenu na currently process endete kuitayarisha correspond ke mirimo yenu abisa baba bariuria AKARI bachanchage ndithia ciago kumania na mirimo eno kenda itagitwika ugwati kiribo to asinita maita maire kwa mwaka na dokiti na ata space of 6 months kenda kulikutwika kabisa tukumbiondi enough imeke ke nyamwenu na tutarwangirwa Red Cross muthenya umuthi ni tukuria nginya community cietu riria wona nyamu ciaku kana ananginya twana twenyu riria mugutona tukithaka na nyamu mostly ngui ni tukumauria matige kuthaka na ngui na tukamauria ringi ana ingikora kwina kana kangirumwa ni ngui icio no ma report cases icio mathibitari kana through our community health promoters and CHPs the department of public administration to stakeholders but this county one health team ni tukumba ku get information ile kumba ku discussiwa na wetikanirwa ni this committee tukaomba ku sensitize communities in our barazas at sub-county levels na ward levels kenda baomba kumenya ko baomba kwiriganeria mirimo nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge gachuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.